3 kg nektarini na novosadskim pijacu možeš kupiti za 100 dinara. Otkupni ceni breskini dak za i 6 dinara. Kajsi tiž majú podlu otkupnu cenu, a nezadovoljni ani produkovatelji šljivkov i višnja. Velji думаю, že toho roku ruski kupci zatajeli, ali fahovci tvrdza, že kvalitetni kajsi i breskini idu do Rusiji. Tvrdziše i že toho roku Španija i Hrečeska majú veľké zvišky ovocov, ktorí zahartušeli evropske trgovišće, ta već i našu ovoc. Moramo više da uradimo na kvalitetu i na marketingu. Problem je što mi nemamo velike kooperative koje će da ispituju tržišta, da rade na marketingu, nego dosta pojedinačno se radi. A ukoliko budemo nastavili ovako kod drugih voćnih vrsta, osim kod jabuke gdje smo uradili formirane kooperative, kod drugih voćnih vrsta nismo. Znači moraju se proizvođači organizovati, moraju se udruživati. Naši produkovatelji nemaju za čuvati ovoc, a majú uglavnim sortiment, ktorý še tako i moši predac. Jedini východ z toho, pomoc državi na formovanju kooperativov za ovoci, co i zapisane u strategiji poljoprivredi, ljem nijak, že bi bula i zaprovadzena.